Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV Rwagakoco Live TV online TV stations. Niba utarakanda subscribe uyikande nonaha ukande like ndetse ukore na comment kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Muri aka kanyero tugiye kubagezaho inkuru iri kuvuga yuko rwose Perezida Paul Kagame yakiriye General Dumbuya hariya mu ishyamba rya Gako, hari famu nziza cyane y'inka z'inyambo. Muri studio ntago ndi jyenyine, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane yitwa Arine. Perezida Kagame yakiriye General Dumbuya mu rwuri rwe hariya rwose igako. Bari kuvuga yuko Perezida Paul Kagame kuwa gatanu tariki ya 3 Gicurasi yakiriye mu rwuri rwe ruherereye Kibugabuga ho mu karere ka Bugesera Perezida w'inzibacyuho wa Guinea Conakry General de Brigade Mamadou Dumbuya. General Dumbuya na Madamu we Liliane Dumbuya bari mu Rwanda kuva tariki ya 2 Gicurasi, aho bari kugira uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3. N'uruzinduko rugamije gushimangira ubucuti bw'ibihugu byombi. Perezida Kagame ubwo yabakiraga mu rwuri rwe yari kumwe na Madamu we Jeannette Kagame ndetse n'abandi bayobozi batandukanye muri guverinoma y'u Rwanda, Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta ndetse n'uw'ingabo General Marizamunda. Urakoze cyane Arine. Dumbuya rero yaherukaga mu Rwanda muri Kanama 2024 ubwo yari yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Muri Mutarama 2024 nabwo yari yagiriye uruzinduko mu Rwanda rwari rugamije kurushaho gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Icyo gihe yashimiye Perezida Kagame kubw'icyizere yagiriye igihugu cye n'ubuyobozi bwacyo muri rusange. Avuga ko azakomeza agakora ibishoboka byose umubano w'ibihugu byombi ugakomeza gutera imbere. Ni Kagame waherukaga kugenderera Guinea Conakry hagati ya Gicurasi 2024 no muri Mata 2023. Uruzinduko rwa mbere rwasize u Rwanda na Guinea bisinyanye amasezerano mu ngeri zitandukanye zirimo n'ikoranabuhanga, ndetse icyo gihe Perezida Paul Kagame yanafunguye kimwe mu biraro byo muri Guinea byamwitiriwe. Rwasize kandi mu Kwakira 2023 Guinea Conakry ifunguye ambasade yayo i Kigali nyuma y'amezi 3 Suleiman Savane agenwe nk'ambasaderi wa mbere mushya w'icyo gihugu mu Rwanda. Ngayo nguko rero inkuru twabagezagaho ngiyo rwose yari kugenda ivugwa cyane cyane hano mu Rwanda. Ngayo nguko inkuru zacu nakagaruka. Turabashimiye cyane, Nyagasana akomeza biteho kandi abishimire. Muri studio nari kumwe na Rine, ntago nari jyenyine. Murakoze cyane gukurikira amakuru yacu nakagaruka. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri gatanu. Ciao ciao.